jako sunce sa Kosova, ne damo te zemljo duša nova, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića, svi će Srbi kao Jugovići, za krst časni na Kosovo ići, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni slobodu zlatnu, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni slobodu zlatnu, od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja, sa Avale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare, sa Avale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare, dok je Peći, dok je Dečana, Gračanice i Gazimestana, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo. Puno adrenalina, lijepo je organizovano. Modela sam se tokom čitavog plivanja, ali nije neugodno. Nekako viši osjećaj. Volim da sebi zadajem neke nove izazove svake godine, pa da pobeđam koreći samo sebe. Srbi. Ja mislim da bi ovo svaki Srbin trebao sebi da priušti, prosto da pliva. Prvi put, evo sam prošle godine nisam mogli zbog posla, tako da sad je prvi put. I kakvi su utisci? Odlično, super organizacija, lijepo druženje. Prelepo. I nadam se do godine i svake sljedeće godine ovdje da pliva. Organizacija je odlična, svake godine sve bolje i bolja i odlično bilo i ovo. Na današnji dan se sećamo kada u ikonomiji ljudskog spasenja Gospod Isus Hristos se krsti u reku Jordan od strane Jovana Krstitelja. Sam Gospod nije imao potrebu da se krsti, jer je sam Gospod bezgrešan. Ali ono što je Gospod hteo da učini jeste da svojim krštenjem osjeti prirodu vode i samim tim da se i cijela priroda osjeti. I tim svojim, da kažem, primjerom Gospod nam pokazuje koji mi trebamo da slijedimo cilj u svom životu, a to je da, kažem, svojim krštenjem koje, da kažem, mi ponovo, da kažem, se sjedinimo sa crkvom i sa Bogom. Kao što kažu tamo sveti oci, kažem, kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. Se živi zdravi još jednom, Bog se javi svima. Danas je malo kišovito, ali to ne sprečava naše sokolove da plivaju. Nikad veći odziv. Preko 70 plivača. Organizacija na najvišem nivou. Opština je stala ove godine, kao i prošle godine, iza nas. Podrška maksimalna. Kao i svake godine, svi plivači i učesnici dobijaju, znači, zahvalnicu. Ikonu ove godine je ikona Isusa. Dobijaju majice i dobijaju medalje. Želim samo da vam kažem da će ova manifestacija da obeleži plivanje u Srbiji, što znači nigde ovako kao kod nas nije. Evo, ova manifestacija je značajna zato što je prva u toku godine i u toku zime, jer sve veći broj plivača nam dolazi iz drugih opština zbog samog jezera, zbog same Grze, pa neki čak ovde i ostanu da prenoće.
obiđu Vrelo Grze, budu tu u Paraćinu, tako da turistički potencijal opštine Paraćin se podiže na jedan veći nivo, pogotovo u ovim zimskim mesecima sa većim brojem posetilaca. Bog se javi!